Dobro. Vijeće može to učiniti na vlastitu inicijativu, ali i vi možete u tom smislu podnijeti zahtjev. Da li ovo što ste vi sada izgovorili usmeni zahtjev i moramo li ga kao takvim smatrati? Dakle, moramo li smatrati ovo da je kao usmeni zahtjev? Da, Ili? Ovo je moj zvanični usmeni zahtjev. I ja sam ga sažeo, ali do kraja precizirao. I da vam pišem pismeno, mogao vam pisati 10-15 strana, ali suština je ovo što sam iznao. Na tome, radi uštede u vremenu i pisanju, ovo možete tretirati kao moj zvanični usmeni zahtjev. Mr. Sešel, Sudac Harhof. Gospodine Šešelj, jesam ja vas dobro razumio ako mislim da vi tražite od vijeća da pokrene postupak protiv tog svjedoka? Zato što je taj svjedok učinio što točno? Svjedočio da je automobilom otišao u polje, što nije moguće. Koja je zapravo supstanca toga vašega zahtjeva? Tužiteljica, časni sude, a moj zahtjev je da prijeđemo na zatvorenu sjednicu i da ovaj podatak brišemo iz zapisnika zato što bi se moglo protumačiti kao zastrašivanje svjedoka, a odnosi se i na pravilo 77. Redigiranje bi trebalo početi na 90. stranici današnjeg zapisnika u 17. retku. Ja se apsolutno tome protivim, jer ja mislim da bi to bio krajnji bezobrazluk. Ja sam strogo pazio da ni na koji način niko ne može identitet ovoga svedoka, niko živ. I molim vas, ako ćete redigovati ovo i prelaz na zatvorenu sednicu, smatrajte da taj zahtjev nisam ni podneo, jer zaista mi je dosta više tih zatvorenih sednica. Ovde postoji mogućnost da ja budem pridavljen u mraku i druga mogućnost da budem zadavljen pred javnošću. Ja biram samo ovu drugu mogućnost. Ja nikome ne pretim, ja nikome ovde ne pretim, ali ako je već sazelo da se postupak za nepoštovanje suda za jednog lažnog svedoka, to nije zastrašivanje drugih svedoka. Ovde je jedan konkretan uhvaćen u stravičnoj laži. Šta to znači ako jednog svedoka uhvatimo u laži i ja zahtevam njegovo procesuiranje, da je to zastrašivanje drugih svedoka? A naravno, poručite i sami drugim svedocima, nemojte lažno da svedočite, govorite samo istinu. Tužiteljice, časni sude. Sudac, dobro. Vijeće je zaprimilo zahtjev za redigiranje transkripta, s tim u vezi moram se posavjetovati s kolegama. Mr. Sešel. Gospodine Šešelj,
Vijeće je razmotrilo, u stvari, najprije molim vas poluzatvorenu sjednicu. Gospodine tajniče.